دم باش گذاره نیجا ورا پرخودرس پودکسته از عمر فاروق باران و پودکسته خاطرین خاین سرزمانه کی بریندار را دگینم و ساعته و دقیقه اون لکوبن به دنگ خواه بورامه ده 12 سالی خدا هر یک جسنک من بچار الفابیان کانه بخانده الفابیا ترکی یا لمکتبا ترکان به جوی معلم کتبو چاوین من الفابیا انگلیزی یا دسر ترکی را بدنگین انترسان هاتو بگوهین من الفابیا عربی یا هاوینه که لجامیه لسر خواستنا باویخا علمی بوم و الفابیا کردی یا بو مرقا خوا لدکانه جککی خواهو ببوم جه حرفان الف ب ت س جم هبون ده حیاتا من دا لهیلکه A B C D E F G لهیلکه ق غ ا و لهیلکه جی او و او هبون جوان الفابیان چه ده خیالان دا چه جی دراستی دا با الفابیا ترکی مدرن و مدنی دبوم رو برو با الفابیا عربی در دکتم حضور خوده با الفابیا انگلیزی من به توریستان را دانستاندن دکر و با الفابیا کردی جی من حسین خاین ملی و ملیتان کشف دکرن آراس ده سری دا من نیت هبو از به هر چار الفابیان را حواله که خواست چکم لی یا ترکی تم دخواست او تنه هبه و از گوهن خواه قد ندمیندن نه نحق بوجی او الفابیا لمکتبه، لقرنقا حکومته، لدفتر دینان، لتلویزیونه، لخطبه اینه، لعلمی حالان، لتست و امتحانان، لفتبول، لباسکتبول و لسر هر سبوره لهر دره تم زمان وی الفابیه ترکی دردکت پیشمن. حیاتا که من بچاوین سر خواه به وی زمانی دیدی نبسه بسر دا گاوا من چاوی خواه قرشت کرن زمان خونه من جی ایدی ساعت بساعت جی کرمانجی بر به ترکی و دو قلبی. کمپوزیسیون منم به ترکی دنگ دادن و با ورن خواندن ده دستین معلمان دا صنف به صنف چرخ دبون. ده صنف ششان دا به قاچاقی دکتم امتحانه که تمام هفتین سروجه و ده ترچه و ماتماتیک دا من اوگی در باسته کرن. بو یاره که مالا و 4 دقیقان لجیر مالا من به ترکی شیره که آقروستیج به 5 حرفی یازده کر که به ویرا شورکرنا به کرمانجی مینا عیبه که لی شورکرنا به ترکی مینا عشقه که هیس چه دکرن به من را دوان روین لبر بای بالغیه دا زمان منی به 4 الفابه ده درسه که دا به دربه که را چند سال نجمن پرمستر دان سر 12 سالیا من ders vatandaşlık ve insan hakları bu ko merev bi kurmancıya iro bikinlikane beje dersa mafin mirovan. De derse da şor de seyra haya gerek u normal ra hat ser milletan u zamanen wan. Ma'alme jihela elazgı hineki bi sekne haya siyasi hineki ji bi ideolojiya resmiya mekteba Türkan got emvalatiye Türkiye u zamane meji Türkiye. لسر وی شوره به سر زمان خواه چشکی بترس و البت بترکی من گوت زمان ما کردیه. سنفا که دوی درسه دا جبر ستوری و سرتیا معلم تم بیدنگ بو به وی شوره من 20 قاتندن بیدنگ بو و او شوره من قاشو من هنکی دبر خدا گوت بو چه بگیر دنگ ودا بو دنگ ودا بو و ورگا چوبو برگوهن معلمه لسر پیان پشتخا لمن معلم جه رنگ دنگی من فهم کری بو کو شور جمن درکتیه لسر نگه کی نفتلی لمن نهری بو و گوتو بو تنه زمانه کی ورگا و هر حال به وی گوتنه خواست بو وی مسئله بتالوکه بگره اگر معلم لباجره کی ترکان بو کردی بگوتا تنه زمانه کی ورگا بلکی لسر وی ادایاوی من خاکر بکرا و دنگ خوا نکرا لیل سروجه لچارش بازاره ده تنفسین مدا وی هر رو کرمانجی دویست و هبونا وی زمانی رونکا روی انکار دکر لوما من دنگی خواه ایجار هنگی بلند کر و گوت کردی هیه فیلوزوفان به هزاران سالین بره سرین خواه به پرسین فلسفیک سر هبون و نبون ایشانده بون لی سال 2002 معلم به ایدئولوژیا انکاره زمان من ایشانده بو قی شورا من جی سر معلم ایشانده بو که
وی تاوله خواست بو از درکوم تخته. ده روش نوانی دا تخته نه جی خیره بو. لگور تخمین منا پیشی معلم دکرا لمن خستا و جمن بخواستا کو از جارکدن سر کردی تشتکی نبیجم. تخمین منا دودویان جی معلم دکرا بری لمن خستا و دورا جی از ببراما odaya müdür کو meseleyen intikali ve odaya dikirin mezin dibun و zarar ziyanın per giran didan sicili. Jiber ko min nedixwast dê û bavê min vê meseleyê bibîsin û ji min rabêjin ma kurmancî bi te teketiye yewrim. Atû meelim got Kurdî tune, çi dibe yanî? Ez razî bûm bo texmîna pêşî. Meelim li min xista û mesele bihata girtin têra min dikir. Ez difilitîm. Ez ji şûna xwe rabûm çûm gêîştim texte lê ne ya pêşî ne ya duduyan her du texmînê min jî rast derneketin. Meelim bi qehr ji min re got madem zimanekî wergahê ka kelimeyekê yazike bi wî zimanî. Min tebeşîreke spî ya ji serê wê ribek çûbû mîna milîtanek silahê xwe rakir û li ser texteyê reş 4 herf li du ev req teqandin. X A L O xand min xalo û min got bi tirkî dayı yanî. Meelimê berê bi awirin nêxistinê ber bi têxte hatibû lê dûra bêyî ku li min xe çûbû ber kursiya xwe ji meziniya devê xwe der keniya bû giribû tîqetîq û bi nêrîneke ji xwe û ji zimanê xwe razî gotibû ew herfê han X e çawa dibe yumuşakke? Gava min navê Xelîl Xemgîn cara pêşî li ser me tîwê dîtibû min jî eynî pirs ji xwe pirsîbû lê nasên meyên li mala birayê minî mezin mîna li tiştekî miqeddes binêrin bêyî ku çitinî bêkî keve li me tîwî dinêrîn giribûn ku ez X'an 4, 5, 6 bidim hêlekê û wê herfê mîna ku herfeke pir pîroz be G qebûl bikim. Meelimê li ser riya înkarê min ser vê pîrozbûnê çi bigota jî dikira kenê xwe qatekî din zêde bikira û bi serketina psîkolojîk ji min bixwasta ku ez bi nebûna zimanê xwe li şûna xarûnim. Lê bi klasîka aqilê di tengasiyê da bo xelasiyê pir dişoxile min li têxte kelimeyeke bi îngilîzî nivîsan îcar. School. û min ji meelim xwast ku bixwîne wê. Pir basît bû pirsa min. Ceya di vê kelimeyê da çira û çito dibû ke? Meelim cewab neda. Ez jî pir li benda cewabê nesekînîm û çûm li ciyê xarûniştim. Dersa ku bi îroniya dîroka Tirkan nav însan heqlarî bû ser malûmatên din dewam kir û zîl lêket qediya. Meelim kitab û notên xwe yên ser mafên mirovan rakirin û bi rûyekî tirş ji sinifê derket çû. Bi ruh û rûyekî bindest yê li hember serdestê xwe bi ser ketibe li bendê bûm ku hevalê min ên sinifê yên di tenefûsê da dev bi kurmancî vedibûn werin ba min û min tebrik bikin. Di pirsên dersan da dema ne cewaba meelim lê ya min rast derdiket werga dikirin çûnku. Lê tebrik li derahan wê royê mîna ku min tiştekî eyb û guneh kiribe kes nêzîkî min nebû. Roya ku min bi tirs dest bi mekteba Tirkan kiribû jî di nêv da min li mektebê ti carî xwe ew qas bi tenê hîs nekiribû. Mîna yekî ji zimanê xwe birîndar bûyî di dersên mabûn da deng olan ji min derneket. Ku zîla dawî lêket bi lez ji mektebê derketim çûm malê ber dawadiya xwe ya kurmancî. Li firavînê qey çavên min ên li ber giriyê ferq kiribû ku diya min li min nihêrî bû û gotibû ma te û kesî li hev xistiye. Min dengê xwe nekiribû û li rûyê wê ku li ber çavên min bûbû ziman nihêribû bi tenê. Çavên wê, devê wê, hiniya wê tev da bûbûn zimanekî mestî mezin û bi kurmancî li min dinêrî. Ji ber têkbûna min dîm bûyî çi bûyî gotibû diya min. Bi vê pirsê ra pariyê min li ber devê min pariyekî hatibûm ser şên xwe û na min gotibû em ketin îmtihaneke pir zor îro. Dere û dolap tu nebû di şora min da. İmtihana wê royê îmtihaneke pir zor bû bo min. Li hêlekê min xwastibû li hember meelim hebûna zimanê xwe ispat bikim
لهلکی من خواست بو دیا من و باوی من به مسئله من نحسن و نترسن لهلکی جی من خواست بو صنفا منا فول کرمانچ پشت من بگره وان چاغان من پرسن پر زور ین اولیمپیاد ماتماتیکی جی چه دکرن لی و مسئله از آویت بوم نو گرمولک ورگران کو مینا ایکسا تم بتنه دما بتنه ما بوم و لبر پرسن اقل خوا ین مینا چرا سبا چه به جواب ما بوم پشتی وی روی زمان بو من بو مسئله منا هبون و نبونه پشتی وی روی از جهوالان هیدی دور کتم و کتم هندور حیات آخا پشتی وی روی من دست بکر دانستاندن خاین توش و ترپاش گرن استوی ترکی و رابون رونشتن خاین چاک و چلنگ جی گرن پارا کردی به دو زمان سیاست و سنتاقسین وانزت هفدو من سرخا بخارا دو شخصیت دیگراندن و ده هر دو زمانان دا جی دنگ بره هدی جمن دهاتا برین چونکو ایدی من زانو بو کو کرمانجی من کیمه ده صحبتین کفنه کرمانجی دا کو باوی من، آپی من، پسمامی من، دیا من، خالتیا من پیش شورده کرن چونکو ایدی من زانو بو کو ترکیا من کیمه ده صحبتین تام تیر ترکی دا کو معلم، معمور، پولیس، اسکر و زاروکین وان پید پیوین نه الفابیا کردی درمان دکر و برینا نه جی یا ترکی ده دسپیکا لیسه دا من ترکا زمانین وان الفابیان کر و قرار دا کو از بالاخا ایدی بدم سر انگلیزی گوداره نیجا اماتن داوی بیرا دویه پرخودرس پودکست هر پنجشنبه ده ساعت 5:05 PM دا به بیرک نو بورایه وگاوه بخاطره و